Uyu munsi tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 2020 bwa mbere ku nshuro ya mbere nibwo navuga ko Kabuga Felicien ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yagejejwe mu rukiko Irahe mu Buholandi. Urugereko rwa mbere rw'iremezo rugizwe n'abacamanza Ian Bonomi, Graciela Suzana Gatti, Santana na Elizabeth Ibanda na Hamya nirwo rero rumuburanisha. Akaba rero yagejejwe mu rukiko ngira nko mubibona ku ifoto, murabona ko n'uyu munsi yarari mu rukiko, aricaye ku gatebe, yaricaye ku igari, yaricaye ku kagare. Akaba ari mu by'ukuri Kabuga akurikiranyweho ibyaha binyuranye birimo jenoside, kuba icyitso cy'abakoze jenoside, guhamagarira abantu mu buryo butaziguye kandi mu ruhame gukora jenoside, ubwinjiracyaha bwa jenoside, byose akaba ari mu byaha akurikiranyweho kandi ubwumvikane bugamije gukora jenoside n'itsembatsemba n'itoteza nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakozwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Akaba ari mu by'ukuri ari Kabuga Felicien wafatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse kandi aza gufungirwa mu gihugu cy'Ubufaransa muri gereza ya La Santé, ariko nyuma y'uko abunganizi be mu by'ukuri hari amaze gushimangirwa icyemezo cy'uko agomba koherezwa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ariko abunganizi be bakomeza kugenda bagaragaza impamvu zitandukanye cyane cyane zishingiye ku burwayi afite z'uko atakora urugendo rurerure, biza kurangira yoherejwe Irahe mu Buholandi by'agateganyo. Akaba rero uyu munsi navuga ko aribwo bwa mbere agejejwe imbere y'urukiko ndetse ari kumwe n'abacamanza, ngira nko mubona ku mafoto, mbona ko yari ari imbere y'urukiko ndetse kandi akaba yari yambaye na écouteurs zimufasha kumva. Hanyuma rero ikindi nakubwira ni Kabuga Felicien mu by'ukuri mu myaka igera kuri 23 yari ishize, Kabuga Felicien yagiye abasha gucika igipolisi hirya no hino ku isi cyamuhigaga. Icyakora ku itariki ya 16 Gicurasi 2020 Kabuga ushinjwa gutera inkunga ikomeje jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 yaje gutabwa muri yombi, yaje gufatirwa mu nkengero z'umujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Icyo gihe afatwa inkuru ya Jeune Afrique yagarukaga ku rugendo rukomeye cyane arwo kumushakisha kugeza ubwo rero yatabwaga muri yombi. Ibikorwa byo kumushakisha kandi byongeye gushyirwamo imbaraga muri Nyakanga 2019 ahera mu Buholandi mu nama y'urwego rw'umuryango w'abibumbye International Residual Mechanism for Criminal Tribunals RMCT, rwasigaye rero rurangiza imirimo yasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR TPL Arusha mu gihugu cya Tanzania. N'urukiko rwaburanishaga imanza rero mu by'ukuri abari ku isonga muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Kabuga Felicien rero wari umaze imyaka 26 ahunze u Rwanda, yarari mu bantu bagera kuri 3 bashakishwaga cyane kugira ngo baryozwe uruhare rukomeye cyane bashinjwaga kugira muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Umunyamafaranga ndetse kandi akaba hafi y'ubutegetsi mbere na nyuma ya jenoside, Kabuga Felicien ni umwe mu batangije radio televiziyo RTLM, Radio Television Libre de Mille Collines, yagize uruhare mu gukwirakwiza ubutumwa bubiba urwango mu Banyarwanda n'ubukangurambaga mu yicwa ry'abatutsi. Ashinjwa kandi gutumiza mu mahanga toni nyinshi cyane z'imihoro, ikaba yarakwirakwijwe rero mu baturage, bityo babona intwaro yoroshye yo kwifashisha mu gukora jenoside. Amafaranga menshi yari afite nayo ngo yayifashishije mu gutwara interahamwe aho zajyaga rero hirya no hino mu gihugu mu bikorwa by'ubwicanyi. Mu nama rero yafatiwemo umwanzuro wo kongera kumuhiga, umushinjacyaha mukuru w'urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda Serge Bramets yiyemeje gukorana n'abajandarume bo mu biro bishinzwe kurwanya ibyaha byibasiye inyoko muntu, ibyaha bya jenoside n'ibyaha by'intambara mu Bufaransa, ariko bakorana bya hafi n'abo mu bindi bihugu nk'Ubwongereza n'Ububiligi kugira ngo bongerere ingufu itsinda Tracking Unity ryahawe rero inshingano zo guhiga abashinjwa kuba ku isonga muri jenoside. Iryo tsinda rikaba rero ryarashyizweho ubwo hatangizwaga urukiko rwa TPR. Abantu kandi bahawe inshingano zo guhiga by'umwihariko Kabuga Felicien wakomeje gushakishwa kuva mwaka wa 1997. Kudafatwa kwe bikaba byari biteye ikimwaro n'ipfunwe inzego z'ubutabera mpuzamahanga. Kabuga rero mu by'ukuri wavuzweho kuzenguruka mu bihugu bitandukanye birimo Ubusuwisi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Kenya, Ubudage. Byagezeho rero abantu rero batekereza ko adashobora gufatwa, nyamara yaje gutabwa muri yombi n'urwego rw'abajandarume rwo mu Bufaransa ndetse afatirwa muri icyo gihugu cy'Ubufaransa.
Colonel Eric Emero uyobora urwo rwego kuva muri 2007 yavuze ko ubwo basabwaga gukora n'abandi mu gushakisha akabuga batatekerezaga ko yaba rero ari ku mugabane w'i Burayi nk'uko uyu Colonel yabivuze mu gihe cyo kumuhiga rero ndetse no kumuta muri yombi. Abari bafite izo nshingano ngo niborohewe n'igikorwa dore ko babonaga amakuru atamuvugaho rumwe cyane cyane ku bijyanye n'aho yabaherereye. Bamwe bakavuga ko yaba ari muri Afurika aho yamaze igihe kirekire yishahisha, abandi bakavuga ko yaba ari i Burayi aho yahungiye nyuma jenoside. Kwihisha kwe rero kandi ngo yaba yarabifashwagamo n'ibihugu bimwe na bimwe ndetse kandi n'abari ku butegetsi bw'ibyo bihugu. Igihugu kigarukaho cyane ni Kenya yayoborwaga na Daniel Arap Moi. Ubwo rero yashyirirwagaho impapuro zo kumuta muri yombi mu mwaka w'1997 Kabuga Felicien yakomeje guca muri humye inzego z'umutekano zamushakishaga, ariko bikavugwa ko amafaranga menshi cyane yari afite ariyo yifashishaga kugira ngo adatabwa muri yombi. Ndetse muri icyo gihe akaba rero yarakomeje ingendo mu bihugu by'Ubusuwisi, Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'Ubudage. Icyakora izo ngendo ze zaje kugera ku iherezo ndetse ingufu zongerewe mu kumuhiga zisigataye muri yombi. Itsinda ryo kumuhiga ryashyizwe na Serge Bramets ryakijije rero imikoranire y'inzego z'umutekano z'ibihugu by'Ubufaransa, Ubwongereza n'Ububiligi. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 ibikorwa byo kumuhiga byacaga amarenga ko yaba yihishe mu Faransa, ndetse hatangwa amabwiriza yo gukurikirana binyuze mu itumanaho abakekwaho rero kugirana ibiganiro na Kabuga ari nabo bamufashaga kwihisha. Ihanahana amakuru hagati y'inzego z'umutekano mu bihugu by'Ubufaransa, Ubwongereza n'Ububiligi ryashyize iherezo ku bikorwa byo gushakisha Kabuga, dore ko ayo makuru ariyo yatumye afatirwa mu cyumba mu gace ka Asnières-sur-Seine i Paris mu Faransa aho yabaga akoresha umwirondoro muhimbano. Umwe mu bakurikirana hafi iyi dosiye avuga ko amakuru y'ibanze ngo yatumye afatwa yaturutse mu Bwongereza. Abapolisi bo mu Bwongereza ngo bamenyesheje bagenzi babo bari bafatanyije muri icyo gikorwa ko umwe mu bakobwa ba Kabuga wabyaye abana 11 akorana ingendo zihoraho ava i Londres mu Bwongereza yerekeza i Paris mu Faransa. Ku rundi ruhande abari mu iperereza mu Faransa nabo baje gutahura ko umwe mu bahungu ba Kabuga akora ingendo kenshi ava mu Bubiligi aza mu Faransa. Ibyo bituma inama rero y'urwego rwasimbuye inkiko mpuzamahanga zashyiriho u Rwanda na Yugoslavia RMCT yateranye mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2020 ifata umwanzuro wo kongera ingufu mu gushakishiriza Kabuga mu Faransa, by'umwihariko muri ako gace. Imirongo ya telefone y'abo bana ba Kabuga ngo yarakurikiranwe cyane, bigaragara ko bose berekezaga muri ako gace ka Asnières-sur-Seine. Perezida kandi muri ako gace ritahura ko hari icumbi ryakodeshejwe n'umwe mu bahungu ba Kabuga Felicien. Abari mu bikorwa byo kumushakisha bavuga ko gahunda yo guhagarika ingendo mu Faransa kuva ku itariki ya 17/2020 yaba yaragize uruhare mu gutuma Kabuga aguma mu gace kamwe, byoroshya gukurikirana amakuru y'aho yaraherereye nk'uko byatangajwe. Bwana Kabuga Felicien yafashwe hashize iminsi mike abatuye mu Faransa bemerewe gusubukura ingendo. Icyo gihe abamuhigaga rero barushaho rero kureba niba yaba ari mu gace bamukekagamo, nubwo nanone bakomeje kugira impungenge ko yaba atariho, ari kuko ngo atakundaga kugaragara. Nyuma rero yo kumutamubona rero acaracara muri ako gace mu rukerera rwo ku itariki ya 16 Gicurasi 2020 abajandarume ngo biyemeje gufungura urugi rw'inzu byavugwa ko yihishemo, bamusangamo nk'uko rero bisobanurwa na Colonel Eric Emero ukuriye abajandarume rero bari muri icyo gikorwa nk'uko byagiye bitangazwa. Mu gihe cy'imyaka 26 yamaze yishahisha,